tinggal ong minister ba un tuklar lem ban di ban thunglo ik tu ki post nang ba kanong jingarap un ta kinong rep ngi scam ba minister ulak klar ba ong ba ikini ki post ro ansa pendap no sian Kaseng kinong rep jong ka Meghalaya, hapo kalama jong ka Hill Farmers Union, klay kendoyo menteri ka rep karyang, uba bantidor lingdo, bat pensengaw hau, yaki jing babon, jong kinong rep kentup yaki jing kerdo sebuah dawai. Habaya keren bekilat patai kubor, u presiden ke HFU uba komander Shang Pliang, ulaya tua ba kaseng ka senguyo mensiem hadian ka jing kendoyo menteri ka rep karyang. Mentakasni nilawan persuo kuat minister ban ong ba lada ka government keempat lah penbiang ini hakibede begini ki sebuah organik bagi kini ke dawai organik ting ailak shua ini ya kene ka jingyarap ke government kadi ban ai ini ke jingyarap hakip nang bangin la banyo ban penon kam hakibede bagi jingdon kam ban thiet namar hadu mentahi kum kene ka dawai kidang yadi hayo hat bagi nong rap bagi don kam ya kene ke klem ka dawai kum kenuksa upan nong sok sau kalong ka bae hadu sisa bangin rap klem kene ka dawai ngingi menjur ber government meni organik tan riya menta kamala ban penbiang tingi don kami ke jingarap na government bat halor kene ngi ai ke jing khublai minister namar ulaong basyan un sawanra ya ki jingarap ya ke ba kum kinong rep ngi di banyo halor ke jing du nong jungi bangimyo ya ka dawai khamtam makalong ka barem Uba Shang Pliang ulaya thu ba kaseng kalaya kran bu menteri halor ka jing penkre ka sarkar ya ka organic policy te kabaar kadai hagedi bat kene ka agriculture policy ka an halor karap karyang te nagling jung minister ula kren syai ba ka jingpun kre ya kene ka organic policy ka laya te henry menta ka wei pede ka policy ka babiang na menta bro ka meklia bro ka wei ka balong ya baro ki jingtung ya kene yong bai lapen kre uni unong yalam ulapin sngawru ya ka jing herdor jongki marep tangi lay kren ro hakabede ba kene ka jing herdor jongki marep khamta menta using kalong ka ba herdor siapa palat tingila kentu ya minister ba de menteri kami kene ka market intervention scheme ka bolong ka scheme banyarap nang menta ka jing herdor jung kino kimar uni unong yalam ulakan tu ya ka sarkar jilla bakan ka shani kinong rep da ka minimum support price kabedi bat kene ka minimum support price ngisung thu ba ka kene ka ka central subject dan ringil ajimut ya minister bat ula sngu ya hab ba nagling jungi kum kinong rep ngidi banda bu jingkhen ya ka hakapor bangi thung ngitep kaba yakini kum kanuksa habang itung ya usok saw lena upan ngidi ban ken ka bible la ka bai sbo kat no shibu hakashi kilo kalong shipau tingkang ai nuksa te uta umar ubangi ngitung umdei ban poi sik khandai tingka teng ka penduk noi kino ban rep namar ba ngim yebu jingken dan ringi sutu ba teng ji plut jungi kalong shipau uhiar ban sikapra kamun ngidu nong ar te halor kani minister ulong banak leng jungi kum iseng nong rep ngin kentui kino rep bakin dabu jingken bat ngin siatu isuk sarkar balada ngirep pan ka sungdor kata te nagling government ro kasayara ban ong ba umdei ban duna ya kata kador ka bangi ngilot hakani kasngi u menteri karep karyang ba banti dorling do ulapen syai halor ki senjam ba ka sarkar ka shim halor ka tei ka benta lada pi pendu untuk dagai ba pinai yaki di bandar na kanu scheme lada di bandar na kanu lenti kumno si pendu lak pendu sudan bak am bagi nomor tungi ustad yetiet na market yetiet na kohati market ha kawan hang ni yetiet tendai la dan dei kum tamun ngam tik sei kan jai tu binong rap nagaleng le jonga ngi dang ya shom dang ya walk out ka no ka lenti baknang bangin yo ngani rap yakini ka tu kan ni hi kan ni ka makta ka dei ka mau kan ro blok ka mau rin kaneng blok ka melim blok soyong blok kita gi jaga gi makta ni tu bagi panon kam bahaya ka yuria ka tu kan ni kini ki chemical fertilizer kini gi blok ki bakta palak ni tu pi nomor kinong rap la ki mut ki penonton jadi kan,